Hiding friendsong sungtini kasa sini district session jaskut Sipahijola district ni andaro driver langjangnai friendsong norok ojaga all different joto district ni jomare manai driver ni bagai jara driver commercial travel license tongnai rok ba commercial gari chaloi tongnai rok madung pass sangke norok ojaga apply khaiman ingke joto details nanya bagai norok video pa asngai di ingke friendsong norok ojaga je notification number omo norok form of fill up khaine notification number te oro dated sunamura roi oro date bose 19 tarik May 2022 omono norok form of fill up khaine gesini ojaga driver group C omo hangke friendsong oro total vacancy tongo 5 ta unreserved 2 ta ST ni bagi reserve 2 ta SC ni bagi reserve 1 ta friendsong omongkha regular basic norok romdi 21400 taka beton bini regular basic ni je romdi 75% ke 16050 rupees omokhe ko je fix pay wo hangke omaki rojago ni samne ojago hingke je senior qualification hangke norok madhyamik pass nangnai tai nongni commercial driving license nangnai jesikebono tai norok gari to salukjak komse kom 3 বছর komse kom norok gari salukjak nangnai 3 year ni experience driving light motor vehicle norok gari salukjak nangnai ingke norok o jaga jodi na preference manake jodi heavy motor vehicle salukjak hangke bot norok tebo mane preference janai boyos o jaga 21 simi 40 ingke ST SC ama herok ngangke 5 year religious mangke 45 jorati rimanai 21 ni simi ingke sudu tirprani borok simi se o jaga apply khaimanai recruitment fee norok joma marnai exam fee ni bagai undeserved 200 টাকা SC ST abhainke 100 টাকা khlainai norok fee marnai ingke norok no o jaga selection khainai ningke bahi khainai norok no motor driving test nanai amongkha 80 mark ni ar pore personal ba oral interview nanai 20 ni total 100 ni o jaga jara tikinai rok norok se o jaga selection nai ingke medical fitness kaisa well nanai kaham nanai nong medical fitness certificate nango ta je kun job medical fitness certificate nangnai je kagos rok tam nangnai obo bang norok no sanai video last nai tong norok payasak ingke friends ong norok taung mani di bahake apply khainai norok o jaga kaisa form manai o notification ni login form tongo nong abo video description nangai norok download khai print khairina di ingke obo norok bo jaga marnai ingke districts and session jaskut Sipahijola district Sunamura je Sipahijola district ni session jaskut ngangke Sunamura ose friends ong ngangke norok o jaga je fee bahake rena ingke norok cash deposit ma khaine Tripura Gramin Bank Sunamura branch o jaga ni je code ni account tongo o jaga norok ma khaine ore account number tongo 803401001793 omongkha account number omongkha Tripura Gramin Bank ni IFSC code PUNB 0RRB TGB omongkha ko norok or sabno pay khaina ingke o jaga norok ma sinai romdi district and session jas Sipahijola district Sunamura Tripura nani norok oro in favor of marnai norok obo apply khaina ningke direct thangai joma marnai norok o jaga pusti borhormaya online busolya direct thangai joma marnai ingke omo hangke norok 11 ta ni simi 4 ta bisingo receive khajangnai time hangke buhron simi sengnai phainai 25 tarik je o tabuk o mas ni je 25 tarik May ni simi June ni 23 tarik jora norok joma marnai thangai gangke je norok je fru norok cash deposit khayo afur norok kaham ke slip rok receive khlai tam fill up ma khaine form anga borok no pura details hobe samnai norok nai chongdi payasak sini je interview nani driving test nanani oboni je date abo ulot saklai rejangnai hini norok no saka
Omo sini form ni copy friends ong je sini form ni copy application form for direct recruitment to the post driver group C grade 3 nai reja ko jaga nani di norok ni o jaga photo okologo self attested oi norok ni color photo o jaga thedi staple baya athabai no thedi okay o jaga nani di je advertisement nong ang je nong no pile samani o jaga mar nai norok আর পরে yang date ni pore o jaga o hangke norok suna mora ready আর pore date o jaga ready hingke o jaga ke norok driver group C grade 3 nin ready ora post ni bumung hingke norok hobdike cd name father name or post name or nijini bumung block letter beshi di father name ba husband name full or address tamda murna nangnai nongo jaga date of birth nationality Indian ST da SC da educational qualification nin busuk highest educational qualification tong ready nin driving license nin working experience romdi nin driving license ni আর পরে যে কোনো আলাদা ইনফরমেশন টংকে ready o jaga kaisa employment exchange registration number norni employment card nangnai friends ong tabuk je kono job employment card nango contact number o jaga mobile whatsapp name nong am hairok ready nung kono employment da khalai tong gob ba private ba hayo sabo no ready fees paid hingke tamo nung busuk paid khaika 100 ke 100 bank transaction nong o jaga onor hamke sananya di bank transaction nong apor branch name bo branch na hoite norok transaction khaika hingke place o jaga o sunamura ready date jedin jomarne o jaga ready o jaga nini application name ready nini bom hingke joto nongni document to norok self attested debai nai norok jomar ready hingke tamo document nangnai ang tabung norok no sanai nai di puila nongni form rnai form ni logio norok ni color passport photo amonobo norok tinta copy rna nangnai logio hingke self attested mane nongni bumung siri ready okologo আর পরে self attested copy all relevant certificate nong jot certificate madhyamik admit madhyamik marksheet joto marksheet ready driving license আর পরে nini birth certificate tonke ready মানে ST PRTC au hero ready medical fitness certificate experience certificate tonke norok ready hingke oro one copy khlai আর পরে je to norok bengo je noroni firmani a copy bo norok logi marnai friends ong omong ke norong ning kaisa jal driver rong ni bagai gasungna friends ong teise jotono no haino hai hambai